Ovako ja volim napraviti sebi doručak. Dobro, ulje prođemo, onda rastiramo okolo. Jaja. Stavim neki začina. Ove kajan paprike, na nju volim puno. Ja uvijek volim da stavim puno različitih začina. Stvari pomalo stavim puno. Više u stvari. Svaki pomalo. Sad ću to smanjiti malo temperaturu. Sljedeća stvar je ove meksičke stvari. Tako ću to zalijepiti. I to prevrnem. Stavim sira. Stavim još jednu preko. Sam malo siristo prije ću to prevrnem. I tako to presavije, sam mi ne izgleda najbolje, ne idem nešto ništa ruke danas. Znači to samo isjećam. I tu ću samo staviti malo maslinovog ulja. Da nije malo let. Malo posolim. Mladi luk. Krastavci, ima malo tu avokada. I tako to izgleda. Ja volim da jaje bude unutra, ali ovaj put izašlo na ovu jednu stranu. Sir. Ovo je vrlo ukusno, ovo se može i meso ubaciti unutra. Dobra stvar.